पाउचे युमफम पाउ खरा अपडेट तौजरी बोट लेपलिबसिंग सक्तिफाइगे सेल तानगे हाइबगा समानरे सखो थौरांगद ओइना कोक थादामिनासी तोंबा हाउसिंग मिखल थेंगनागनी हाइना थोरकलिबा कैंडिडेट सिंग सक्तिफाइगे सेल तानगे हाइबगा समानखरे अदोगी सरुक वोदी इरमतमगी सखो थौरांगद ओइबा कोक थादादुना सखो थौरांग ओइना तौमिनासी हाइना फाउंडेशन फॉर अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट मणिपुर की प्रेसिडेंट एल तोंबना पाउसे असिदा फंगतोरकले पाउसे असिगा अकनर ओनबा अम्बदा तोंबना मखाताना हाई था असगी कुनिफान अमदे मार्च मंगादा मणिपुर असेंबली मिखल गिदमक अंगप फंगना कैंडिडेट अमदे वर्कर्स इन होनरी लैरिबा इलेक्टोरल सिस्टम असे म्यामसु कैंडिडेट सिंगसु वखल थाबकी ममीदे क्या उदे लमदा मसे मिखल द सेन चंगदना मिखल थेंगनाबा अमदे माइ पाकपा हाइबस्ती ओइरोइदबा ओवाफम अमने मिखल मयादा थोंकल खुदिंगदा मैरा पाइबी मंगा तारा ग्रुप सेमदना लैरिबा असिगी वानथोक करिनो मिखल द सेल अदुकी मतिक संखरगा मिहुट ओइर कदोरिबा सिंग अदुना लेबाकी करी अफाबा तौरकने अखोइना खंगी असिगुम सनबी असिदा लैरिबा मखै लेबाक असिदा चाउगलपवा हाइबदुमदि ओइथोक्लरोइदबा वाफमने मसिगी मरमदि पॉलिसी प्रोग्राम यावतना थबक्ति सुनिंगदबा सेलदि पाम्बा आरानबा पंबैना सेल तानबगी हाइनबी असि लैरिबा मखै कैदोंनुदा चाउगलoi मिसमना लुपा लिसिंग जंखै पुरगा चटपदि यादे अदुगा असौ असंग अंगम अथौगी मीना लुपा लाख लाख पुरगा चटपदि फारोबसु अदुगी मीनी अतागी मीनी हाइदुना थादोखल्ले मसिदा पुलिसिंगसु निंगनबा कया थोकले म्यामगी थबक तौगे हारबदि भोट लेप्रबसु याय भोट लेपलिबसिंग असिदि सक्ति फाइगे सेल तानगे हाइबगा समानखरे मतंग असिदा मियाम अमदि कैंडिडेट सिंग इरमथम असि कसौको थौरांगदा वखल खनमिनदुना थबक तौमिनासी हाइना सुमहांगना मखाताना फंगतौके अतोप एडिटोरियल की कलम अमदना मिखल द पामदबा थौदोक थोकबगी चांग हेंगलकबा ममंगद स्टेट असिदा पांगथोकिबा असेंबली मिखल का मानदबा मौंगदा हिंसागी थौदोक कया थोरकलिबसी ममंगदा पांगथोकिबा मिखल सिंगदा स्टेट सरकार अमसुंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैकेदगी अखनबा मियंग चंगदुना मतम चाना एक्शन लहुदाबगे थोरखिबा ngaktane ममंगी मिखल सिंग हिंसागी थौदोक असि मणिपुर की सिंग डिस्ट्रिक्ट सिंग दमरवेना खुलाई पाइबा सिंगी लुफ क्याना मखोइना थादोकपा मियोइ नत्रगना मखोइना सोकतपा मियोइ सिंग कानानबा खुंजा सिंफु चैबगी थोंग चथबा भोट कैप्चर तौबा नत्रगना मखोइना भोट पिगदबनी हाइना डिटेक्ट तौरिबा कैंडिडेट सिंग अतुदा मिखल की फल हाइदोरकपदा मरी लेनबा पोलसिंग द भोट निंगथिना तारमदबदगी खुंजा सिंग द फाइन तौबा याउना हक पचरा क्या अमा पिरबसु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैकेदगी मतम चना मियंग चंखिदबना हौजिकते मिखल द हिंसा की थौदोक थोकबा हाइबसी चनबी अमा वैरे सिंगी केंद्र सिंग दगी हेंदोरक्तुना तंबाक लमदसु फुना चैनबदगी हेंदोरक्तुना असौबा नोंमै क्या फुथोक्तुना काफसिनबा याइकाई थुगाइबा तौबा याउना मेसिमिना की थौदोक क्या यावरे हाइबा मिखल गमरी लेदना थोकबा हिंसा की थौदोक सिंग असिदा चेनरी बमी अमता मिखल के कोड ऑफ कंडक्ट लाक्तंगी पमांगदसु लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी सिंगी मैकेदगी हन्ना उसिनदबा मानबा थौंग केसा थबा असिना का हेना हेंगलकिबगी मरम ओइरे मिखल के कोड ऑफ कंडक्ट लाक्थोक्रबा मतुंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मखादा लैरिबा माइसनरी सिंग असिना अदुगुम्बा हिंसा की थौदोक सिंग अदुदा हक्सिना लौबगी ममी ताद्रे मिखल असि फ्री एंड फेयर ओइना पांगथोकनाबा सरकार की मैकेदगी लाइसेंस कंसिंग खोंगतपगी थबक चथरबसु हौजिक मिसिबिना अमसोंग असोपन नंगलिबसिंग असिदा पालिबा नोंगै मरुसिंग असि सरकारना अयाबा पिरिबा लाइसेंस कंसिंग अदुगी मरुरा नत्रगना अयाबा फिबगी वांगबदा लेरिबा नोंगैसिंगी मरुरा हाइबदु चेक तौफम थोगे सरकार की मैकेदगी पॉइंट 32 दगी हेना चाउबा नोंगै अमदा लाइसेंस इशू तौदे मरक मरकता जेट कैटेगरी द लेबा मिय खरन होम मिनिस्ट्री की अयाबा यावरगा 9mm की पिस्तौल पाइबा यावरे अदो हारिबा नोंगै मखलसी पाइबा मसिंग द यामना नेमे मिखल गमरी लेना हौजिक थोकलिबा हिंसागी थौदोक सिंग असिदा victim singi मैकेदगी नत्रगना थौदोक सिंग अदु बचानिंग तबा फोंदोकलिबा कांगलोब सिंग अदुगी मैकेदगी हिंसागी थौदोक सिंग असिबो चाथरिबा मियो सिंग अदुना सिनरिबा नोंमै सिंग असि एके राइफल सिंगबा sophisticated weapon क्या सिनai हाइना फोंदोकले मसिदा लैनबा यारिबदि हिंसागी थौदोक सिंग अदु चाथरिबा कांगबु सिंग अदु करमबा कांगलो के मियो सिंगो अमदि मखोइना पाइरिबा नोंमै सिंग अदु कदाइदगिनो हाइबसि थिरोफम थोगे मसिदा सरकार नत्रगन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी सिंग तुमिना लाइसिन भाइबसि illegal ओइबर नोंमैसिंग सिनरिबा अदु अखोइगा नगनबा मियोइसिंगला नत्रगना मखोइना थौदोकपा मियोइसिंगला हाइबदु हंगनिंगाई ओइरे मसि लाइना लफम थोकते चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की मैकेदगी यामना तोइना सिक्योरिटी की मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंग जावना मिखल असि शांति ओइना पांगथोंगनबा यामना तोइना रिव्यू तौबगी थबक्ति जथरि अदुबा नोंमैना फांतुना असोपन नंगलबा थौदोक सिंग असिगा मरि लेना ngasi फावबा सरकार की मैकेदगी मदुदा चेनरिबा मियोइसिंग फापनबगी थौदोकति लेत्रे मसि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी सिंग लम असिदा थौसादबदगी थोकलिबनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी की मैकेदगी थौदोक सिंग असिदा चेनरिबसिंग फाफुन भाइबसि अरुप नत्ते मसि ओइदुनसु करिगुम्बा एक्शन अमता लौखतबा हाइबसि यामना चिंगननिंgai ओइ अदुना मिखल असिदा ईसीआई की मैकेदगी अखनबा मियंग चंतुना मरा लेबसिंग अदु थिदोकदुना आइन की ओइबा चाराक विद फ्री एंड फेयर ओइबा इलेक्शन अमा ओइनना बहवनफम थोगे मखा तरकबा अतोप पाउ अमदना
hijab ke kunthok na bada ani sokle Karnataka da haujuk thok leba hijab ke wathok ke matang da marai yena bada mioi kanglup ani ki marak da khothok na rakpada ki mioi ani sokle aire soklo basing adu ki manung da Rashtriya Swayamsevak Sangh ka RSS ki nagar prajarak yawe mahak Gandapur Community Health Center da admit tauke CIC asina mahak po Kanpur da report tauke report khara ki matungina purani bazar da mioi khara na tongan ba issue sing matang da khana nai rake Karnataka da haujuk thok leba hijab ke wathok ke matang da su makoina khana ke hiram masig matang da akan ba argument chathar ki bagaloina mioi group ani ki marak da khothok na raki RSS nagar prajarak Bhaskar Singh na police da tauki ba complaint hai ki fada thawdo gadu mangna RSS ke atopa member Yashar Singh ka phaminari da atai mioi ka lag laga wari sana badagi thoki bane Pakistan ki media body sing na government ki khongthang ki mayokta akan ba phirep laukre Pakistan government na Pakistan Electronic Crime Act PECA 2016 amend tauki ba ki mayokta akan ba phirep ama laura dun Pakistan media body singe Joint Action Committee JS in the government na lokalak leba media control tawna na ba ki khongthang nongdang ningai oi haikre All Pakistan Newspaper Society AVNS Council of Pakistan Newspaper Editors CVNA Pakistan Federal Union of Journalists Pakistan Broadcaster Association among Association of Electronic Media Editors and News Directors yauba JSC adun statement amada hai media ka mari linabo legislation aduki mathangda government ke wari sanaba habasi Prevention of Electronic Crimes ke amendment sing andok tri before we aroi Information Minister na engagement giving the media ki music da hawa pina ba honare Minister asina media engagement giving the freedom of speech ki miwakta ordinance ka pass tawre Yemen the landmine pokhai wada mioi mari sire Yemen ki awang thang ba thau marang kana phangba province maripta landmine amma fokhai padagi jam rabada mioi mari sire ana military official amana phangdorakle official aduna agency da phangdorakpada landmine pokhai bi ki thawdogadu government control tawwa mari province ki Serwa district ta thoki bane thawdogadu da yam rabada mafam adu ki mioi mari sikre Marmakata na phongdo ki bada matam khara ki mamang da mafam adu da Saudi Arabia na sawatfa Yemeni government forcing amasang hauti Malaysia ki marak da kanalan songnage official asige matukina landmine pokhai bada siki ba mioi chingadu ibungamba ki mioi chingni amasang makoi farm tamna chatpada thawdogadu thoki bane Arab leibak sing ki manung da khwai ki lahar bada ba kweri ba Yemen ge tongan ba mafum chadana mit khuding ki landmine sing amasang improvised explosive device IED sing pokhai bada ki misam sing toina sidona lagle Yemen ase malem ki anisuba lan matung ta malem ki khwai ki chawpal landmine Battlefield sing manung da amba oire habisi tongan ba humanitarian organization sing report sing ole laiba ka ki khwadi ki jawba thau amso gas ki field sing laiba strategic province afum budu control tawna na bohona rapada hauthi sing haujesu province asig mukta military operations sing chathaba lepre komjali sing ani tara gamri da chanchau na hauthi Malaysia laiba ka ki awang thangba province sing paisin ki badagi Yemen da civil war thawtuna lagle election ka mari ledana da bet khuding ki nomai kafsin bagi thawdok leptana thokle Andro Kendra da Mikhal Gamari lainan nongbai kamna bagi thawdok leptana chatharak bagi manung chana ngarang so NPP ki worker oijon leiba ngarkian Muslim mamang lekai da leiba MD Sikandar amadi uchon makha lekai da leiba Laisram Roman gi jumda nongbai round kun manga rom kapselam le haire thawdok asi bajaning da phongdok tana mafam adugi na pi kya thorak tana wakan mi pham kre wakan mi pham adu da charuk yakibi aikrujam lairen tombi Mikhal da miyamna apa bambiut khalan na bahona se Nongmai kaya kapsin dura aki akang pokhan bagi thokdok janing de no makak tana tan nabit khuding ki thogan ba si aki dujung pokhan le ngarang ki thokdok adu ki matang da faladur masa khang da ba mioi khara lak tuna nongmai adu kapsilam bane thokdok adu toina tholok pana angang sing chatok chasin tawda mi pai ba pongnare hiram basi ki matang da mari leina ba sing asum balang la langjin putok na ba hona ga da bane maka tarak pa atop pau matana ban tokre lagliver lamta thangza han ba mars tang manga leifak miam ki Yai fana ba saroi khang ka ba namit asimakta da Asia ne mekal ki namit lepse lakpa ki mayukta ukal amati tongan ba lupgya na lakli fa tang kun mari ki ahing dong yai dagi tang kun ga taruge ahing dong yai fo pungni fo gani fan ki kauri pa manipur pambagi bana se matam kalta na jathok le na ukal ki secretary na thador pa chero na mana phangdor le chero la tana makata na hai Asia ki luchi da ba thong asi thengna na ba hona vra ai ba lamda basda hing minari ba ekoi masal hing na hing tana da basin bagom thoka da ba ke asi ujara ka banasi matam kak tana yethok pani aire thongju kendra ki BJP ki mere beswaji chemical ki firal singkat kre thongju kendra da BJP ki candidate oriba amadi works amadi power minister oriba thonga beswaji ki taragani thochuba manipur legislative assembly election ka mari litna ga simha ki firal singkat kre
Piran Chinkat Toromata Biswachit Kim or Batongjo, Ningom Tong the Pangtoke. Taromata the BCP Manipur Party's President is Hata Jona Tongan Tonganba. Unit Ministers in Susar Yaki Bakaluna Tongjo Kendra the Biswajitpo. Sawat Pamu Lissing Kian Atenpot. Canada Biswajit Ikai Kumda Bodke. Wanglen to Vida Award Ferakle. Patriotic Writers PAWF Manifuna Saikuting Sintuna Lakba Arambam Ipunghal Amasung Binod Kumari Literary Award 2022. Lantamasigi Naha Uribe Aibe Jomnam Chanu Wanglen Tovi Elias Utambalana Iba Saringilari Naitom Tarava Iraida Pitun Ikai Kumnaragani and a pharmacy president Navaibam Kamba Luangasi Parangi Bay Changdan de Lao Hokre. Taromata the pharmacy vice president Sovita Mongjam Amadi Secretary Rakis Naurem Susaruyaki. Uttarakhand की चंपावत गाड़ी लंबी की एक्सीडेंट तरागमरी सिरे अनि सोगले यामना लेवक थीबा थौदोक अमदंगसी अयु उत्तराखंड की चंपावत डिस्ट्रिक्ट की सोखीथंग रिथा साइफ रोड थोकवा लंबी की एक्सीडेंट म्यू तरागमरी सिरे अमसुंग अनिना साथीना सोगले कंपाउंड डिस्ट्रिक्ट की एसपी देवेंद्र फेंसन अफंगदोखिबदा म्यू तरागा तरुक तोंबा गाड़ी अदु लोंगपा अमा यावरुरगा हलकपदा गाड़ी अदु कंट्रोल तोबा ngamdabadagi खंगौदना चिंखा अमदा तासिनबदगी लेवक थीबा थौदोक अदु थोखिबने Mana makatana fangdo kibada accident of adu the race good team ama sangsin kibag loidana. Housing forward the asiba mute taragamoto yaksang fangle aike. Taudo was the soklaba driver amadi atopa passenger amagamakoi and gariato, Sinkada tasilava matung jam one sorok the kakalakramapam atogi kunja singda. Tambadagi kanara kivari hari, Taudo was araknubidang ating but a talk for so. State disaster response force team that the epong on block tab the power funky ire. Maragasi Prime Minister Narendra Modi na thawdok atu gimtang ta awawa fongdok pagal loina na awawa taraba ibumon da piba yaba mating pina da state ta khanan kre aina Twitter da fongdoragle ariba da content sing asigi marwai ba paw khar asim paw dam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biriba podamo pataga jari channel sen atom da kanarabadi subscribe to 3% subscribe to wiram loina na like and share to su kawi gin promo ko amaka hanna thaga jari